Njyewe nitwa Shyaka Justin, aba nkora muri HPG, aba mpagarariye ibijyanye no kwamamaza no gucuruza muri HPG. Tukaba dutanga silence ku bijyanye n'ubuvuzi, tukaba tuvuza abantu mu private hospital n'amapreclinic n'amaclinic. Muri HPG tugira products nyinshi mu bijyanye no kuvura. Tugira kategori zitandukanye muri HPG tugira. Hari kategori ya mbere yo hasi, aho ushobora gutanga ibihumbi 30 muri HPG ukavuza umuryango wawe wose, waba ufite umuryango w'abantu barenze 10 uko umuryango waba ungana kose. Ibihumbi 30 ushobora kubitanga, HPG ikakuvuza igihe kingana n'umwaka wose. Tukaba tugira iyindi kategori aho utanga ibihumbi 280, HPG ikakuvuriza umuryango wawe, aho uzajya wiyishyurira 60, aho tuzajya tukwishyura 60%, weho ukishyura 40%. HPG igira iyindi kategori, ariyo kategori duhereraho ku muntu ufashe VIP. Kategori aho wishyura 400, tukakuvuza 70%, weho ukishyura 30%. HPG igira iyindi kategori aho wishyura ibihumbi 650, tukakuvuza 80%. Iyo tukuvuje 80% witangira 20%, kandi izo kategori zose tuba tukuvuza mu ma private, ibigo byose byigenga byose bivura, ibitaro bivura, he hose urahivuza ukoresheje iyo karita ya HPG. Tugira iyindi kategori aho utanga ibihumbi 850, HPG ikakuvuza 90%. HPG kuvuje 90% wishyurira 10%. Kwishyura 10% rero ugendeye nko ku muryango wako waba ungana, urebye uburyo HPG ikoramo ni uburyo yorohereza buri muturarwanda wese n'umunyamahanga ugana igihugu cyacu kwivuza akoresheje ikarita ya medical discount card. Iyo kadi irakuvuza, ikaba wagira n'izindi additional benefit tajyanye n'ubuvuzi, kandi izo benefit nazo zikenerwa mu buzima bwa buri munsi. HPG rero ni intego zayo ni ukugira ngo buri munyarwanda wese abone ubuvuzi, kandi ubuvuzi bwiza. Hari igihe umuntu ajya yivuza ugasanga ntavuga ati yenda ntabwo kubera amafaranga nivuza 100%, ntabwo nagera mu bigo bimwe na bimwe bikomeye mu bijyanye n'ubuvuzi. Ariko iyo ufite iyo kadi ya HPG ibasha kukugezaho hose ushobora kuba wabonera ubuvuzi bwiza. Ngira ngo ushatse kugira ngo umenye ibya HPG neza, ugeze nko kuri ofisi yacu nibwo wabasha kuyimenya, kuko ni byinshi cyane. Dufite intego zo kuba wa munyarwanda utabasha ukoresha mituweli akavatireka nivuze mu bigo bya mu mavuriro ya leta, ariko twe turamufasha akabasha no kwivuza mu ma private. Aho hose HPG yabikozeho ishaka kureba uburyo ki buri muntu wese yabona ubuvuzi bitewe n'ahantu ashaka kwivuza. HPG ikomeje gukataza mu bijyanye no kuvuza abantu, ni no kwamamaza ibikorwa byayo irimo gukora. ngira ngo abantu bose muzajya mubibona mu social media handi hose
HPG ni kampani irimo gukataza mu kujyana no kugira ngo ifashe abanyarwanda mu kwivuza ahantu hose. Turashaka kwagura ibikorwa twavuze twayikoresha ku isi hose, kandi bitari kera cyane HPG yaba yageze ku isi yose. Ushatse gufata ubwishingizi muri HPG, dukorera ahantu hose muri iki gihugu cy'u Rwanda. Abari Rubavu wahamagara imirongo yacu ya HPG biri ku birango byacu, haba hari imirongo ya telefoni, haba hari amashusho media dukoresha, hose wabikoresha ugahamagara uri aho waba uri hose mu gihugu. Ubashije kugera mu mujyi wa Kigali, dukorera Sonatube imbere ya Minisante, hafi gato mu muhanda uzamuka kuri Burarirwa. Aho ngaho ni ureba hejuru muri etage yo kwa Sejon, ukabona icyapa cyanditseho HPG. Ushatse rero kugira ngo tubashe kukuvuza neza kandi ubashe kubona iyo kadi yacu yo kwivurizaho, wahagera tukagufasha. Abakozi bakora amasaha y'umurimo baba bahari, baragufasha rwose kandi ukabasha kubona iyo kadi. Murakoze. Uko nari nababwiye, nitwa Shyaka Justin, akaba ari ngiye uhagarariye kwamamaza n'ubucuruzi muri HPG.